A transfer sika 800,000 Ghana cedis 38 billion eto na account eye Ecobank account mu. Na sika no ebeda na account ni mu no na wadi emu 300,000 Ghana cedis 33 billion no ekoto ne maami account a eno so ewo Fidelity ne maami no edi Cecilia Jesse ena wasan eyi 400,000 Ghana cedis 34 billion ede call no GCB bank account emu ena sika 70,500 ne de oyiye efri mu na say no enhwehwemu bebre bibinti yentimi emfa company no di entu edwa na woyese omon transfer sika no emfri ni Ghana commercial bank account mu enkoto ne Ecobank account ene se omoye enfomso asika no ekoda eye Constance Jesini Mako account mu na sika no koda na account mu ono so ambo bia mane ena withdraw bi koma ne maame ena ono aseso edi bi kogu ni different akomo so omo koda remand na nyame ya adoma July bosome de eto so enso omo entena asem no eso na ade ne koba asa no ne maame ne de yama ne bill yama no 500,000 bill charities awodo mienu ena Osia mpenifoɔ se yɛda sɔre ne yɛante asɛm foforɔ a yɛn echi ɛnɛ yɛkɔda sɔre ya yɛ maame bi a wɔyɛ dwadini a wɔdi ne dwa wakɔ bi bank account ɛwɔ Ecobank wɔgya wɔde kakra ɛto wɔ sɛgya wɔde bɛbɔ ne ho bra kɔda sɔre yɛkɔhwɛ ne bank account mu a sika 8 billion ɛna aba betumi maame ɛyi sika no akyɛ de wie ɔkyɛ de wie ya police fo de ne motew ɛkyerɛ sɛ wafom Ghana mra ntɛne wɔn pu sika no ɛmrante sade a wɔne aban no ɛkɔ akɔkon ɛde ate too much gh no de so ahwe mesrɛw so be me subscribe to me so now the bell na ka ho se na ebe na upload ni to go the first person ya wonsa ebidi kan akabe busua se ye body ra ye nsem no a ye ma me edi oje so ene constant de cinema ko ya wo ye dwadeni a odi nidwa na ne bank account eye Ecobank ho ene we bi bank account odi sika to ho kakra na wakoda sɔre ya maami ni maako ye di adodo na de frɛ no ene anti adwa ekobi ni bank account ko hwɛ ye wonya alert on phone so na ekwenkwen okobi alert no ko hwɛ ya yes 8 billion Ghana cedis ena abebetum e won account me wa no se okodu os me na me call we dey radate me mpaibo empire a wabɔ asu egu nyame so acha ena nyame etie ni zene wo hye ase se odi sika no sei ena wo ye sika no ko mo se 8 billion ena na account ni me hɔ a ena ni wo ye 300,000 Ghana cedis ede call Fidelity bank ya eno eye ne maame account owie no anso wa wasan e transfer 400,000 ede call no nkasa ne personal account a eye different from Ecobank account na we bi na fe cash at hand ya wo koyi kita yen so eye 750 Ghana cedis we ene e kwan ya wo fa so a wodi sika no wo cheche mu efa na we ena se na sika no na eye wrongfully transaction bi ena akoso na enye wo no ena wo mo transfer sika no ede ma nemum papa bi da ko mo di sika no e kwakwaku ono na account mu ena mistakenly ekobu maami account ma police for ehu se da bi sika na ekoso no eye wrong transaction bi ena akoso no moto nsa e de frɛ maami na wo mo kokoso ni mu no bisa no mo se wo no oye dwadeni nti o sika dodo na akra enema friends wo di bi aye ne hu ye 1 to bi ni ade na police for said we dey awoso wo ye mu hwehwemu kan kosi ase hu be sika no ne nyina afa no mtimi di sika no ede kokoma nipa na wo se sika no omode koma no se me no e ka say de charge na se kwadu ya police for ede abono no eye stealing and money laundering we ye bi say stealing no eye ne we hibia if say wan kwanko wie sika no ono what ne baby ena sika no beto na account bebusia yenko ne kote se na police for no emra ene se ne omode kwadu no ebo maami e fa ye ba enkomo we hwini ababidi A transfer sika 800,000 Ghana cedis 38 billion eto na account eye Ecobank account mu na sika no ebeda na account ni mu no ena wadi emu 300,000 Ghana cedis 33 billion no ekoto ne maami account a eno so ewo Fidelity ne maami no edi Cecilia Jesse ena wasan eyi 400,000 Ghana cedis 34 billion ede call no GCB bank account emu ena sika 70,500 ne de oyiye efri mu na say no enhwehwemu bebre ene koso ema omuhunu ne se maami se enfomso omoye sika no na nkomo de call papa bi account papa no woda company kase bi pa no e woye memu na so bibinti yentimi emfa company no di entu edwa na woye se omon transfer sika no emfri ni Ghana commercial bank account enkoto ne Ecobank account
ene se omo ye enfomso a sika no ekoda eye Constance Jesinimako account mu na sika no koda na account mu ono so ambo bia mane ene o withdraw bi koma ne maame ene ono aseso edi bi kogu ni different account mu da de aka no oyiye enu ti say court ebua asem no mu kire mu say de aba no wodi for na so maame se nyaade a wodi for ebo asem no ho enu ti omo so omo nkoda remand na nyame ya adoma July bosomi de eto so enso omo entena asem no eso na ade ne koba asa no ne maame ne de yama ne bill yama no 500,000 bill Charity sawodo mienu ene kan wo mo kyerese sankrofo mienu no wo se omo free omabusuama omo nyi sika kura abosome no na enye 2,000 Ghana cedis said e be yo betimi e de ahwe na maami bela ye de ama no obetena wo man yi mu kopem se asem no omo ebedi awie na sa asem we nyina no esi afi February bosome ne da na ateso enum e na sa transactions yi cost a emfumso nti ekoto maami account mo no so wabo bia mania or transfer bi koma ne maame e de bi kogu ono akasa account mu de aka no eto ne ho na asem ne nyina mu no mu kire mu a omo eye nhwehwemu yie pa esanse omo pese omo hunu baabi asika nkaye na kwakodi esanse omo ebisa na ompese obekire baabi asika no wo ade okan ya ne so wodi bia kwa akofa ne ema enam kwan so ba e na fezu so de aka no so wodi aye business na so omo pese omo ye nhwehwemu mapa ehunu baabi a sika ne nyina kwakodi esanse sika 800,000 Ghana cedis a enfumso eti ebeto na account mu no e wo so omunya edema papa tese wode asem yi ekọ court nti when nsem a aba beto dwa say Accra Circuit Court atena asem no so say maame ne yemfa ne to remand na July bosomi de Ensabosia ensem ne mu nkyeremu na yakwakoti ayaba na wei yesi yemisa asofo no say ene yesi ye bompaye se ye benya miracle money nyame be yensenkyereni bia maye ye benya sika sika ba bebu afun so asmomo na se maame akoda so no ho 8 billion won account ma wonim se ne mpaye awabo akire nyame ene nyame atire na waye saade ya ma na sika ba beto na account no so akwa yi wa fanya kwadwiro wode akokra ne ma ya wode e ba beto nti se ko ba ne sei na se enye ade a eye miracle man ne mum eye obi sika akodi baabi ena ba na account mu dia ene na enyame no wonti me nyensa nkyereni bi mu ana eno ya asem a Ghana fo se ye misa asofo na eye na wo mu di yanim ye bo sampai na fe so wo mo se ye misa embra no ye so hwenti we no ye benya ye sister film lady so ba be cheche me mu dia ma ye se metime baabi me ntwi to me fa sika me fa agyan me nko obi akro no bo me fa ma dwene so nko didi obi aho ye meti ho na sika ba beto ma account me beto ma account mu account na ye media enti binim se menye sika ena mayi ena medis sika no according to me ame wo enti no emra no say na tie efa ho we no ye benya film lady no so aba be cheche mu e dia ma ye afei ena asem no akwakoto police fo akache enti eni bedi nsem na echi se na emra no be ka fa ho na police fo be ka so obenye na tie didim ana no kwasem se wafom emra still eni man na ndrekwa no mo no ebo no kure ben ena wo ni nyina mu mesre so obenye wa dwenche e wo comment section ho e dem am nafi when me subscribe button no so send e na follow up ne ba ne send betumu a when the first person ya won sa ebedi kan akabi all the social media platforms so kwa too much gh o subscribe no like no share na wonua bi nso enye bi ahwe dark gold na me so be da sesa bibia me ba wonya brani adaji edit tv makram ye kono man makro ma ye nyi prebu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwan kwa wo de chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum ya rebia aye okwanko Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwama do akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram